Bahalag gamay, basta makaYAYAY. What is up mga ka-street peeps? Did you miss me? Blink if yes and don't breathe if no. Di na ako ni patason pa kay Bono, gimingaw na mo sa akong video. And yes, stay tuned until the end of this video kay na ko'y big announcement nga buhaton. So, let's go out there and ask people kung Unsa English sa dako-dako gamay. Unsa ang English sa dako-dako gamay. Big. Nindot kayo ang street peeps na siya, gyod. Ako kay si street peeps yun ako ang pinaka-idol. Big, small. Big, small. Dako gamay. Grabe ba yung fan kong street peeps ba yun? Kung mag-release siya brief nga merch ba yun? Ako yun ang palitun ba yun? Ako sa ipapalit sa brief na merch na street peeps. Dako gamay? Wait, ano ito? Dako gamay. Big small. Big small. Unsa may English sa dako-dako gamay? Ang English sa dako-dako gamay is imo kay dako, iya kay gamay. Unsa English sa dako-dako gamay. Little big. A little bit bigger. Give nila. Don't stop believing. Hold on to that beat. Big small. Sunod, dako-dako gamay. Dako gamay. Hilig ang dako-dako gamay. Yes. Dako gamay, grabe yasan. Dako gamay. Di lang ko motubag anak do kay shy type man ko. Kung papilion ka, dako gamay. Mas makuha lang siya ko sa lako. Ano man? Kay bahalag sakit siya, pero at least lami siya. Bahalag gamay, basta makaYAYAY. Hindi man yan, nagsalikod gano'n. Salamat ya. well, there you have it mga ka-street peeps. Ang English sa dako-dako gamay is big, small. Well, not really. Ang English sa dako-dako gamay is a little bit bigger. Now, for my big announcement, nag-sulti na ako ganina, di mo kayo siya big, but I'm gonna have my own YouTube channel. Don't stop believing. So I hope mo subscribe mo sa akong YouTube channel. I will post more videos there, more of this face. So please click the link below para makasubscribe mo. And don't forget to follow me on my other social media accounts at Pipo de Radal para connected to us always. And that's it for this episode of Street Peeps. Amping. Malakaw na ko.